I pozdrav svima ljudi, nadošli na epizodu. Danas ljudi radimo 10 pitanja i odgovore sa Ivanom. Pa idemo krenuti na ta pitanja. Mi se vidimo dok rađemo ta pitanja. Ok, našli smo ta pitanja. Ozor Elarović pita jel navija za Hrvatsku ili za Brazil? Naravno za Hrvatsku, tako da idemo na drugo pitanje. To jest idemo na drugo pitanje. Da. Pijak Jepent pita kad snimaš Minecraft, a kad snimaš GTA 5. GTA 5 snima često, a Minecraft isto snima često, tako da ne mogu doći šta ću napraviti, tako da idemo na treći pitanje. Ole Ferep pita koja ti je najbolja igra u cijelom PlayStationu, najbolja na svijetu. Pa naravno da je GTA 5. To je Ark Survival. Ne, na kombić mi Ark Survival najbolja. Pa pojeć GTA 5. Idemo na peto pitanje. Joker Malović pita kako ti se zove majka i tata i brat? Braćo se zove Vito, a tata Vjeko. I mama Ivona. Imam još jednog brata, zove se Tonči. Nije Tonči, nego Tonči. Ja ga njega duže skraćam na moj Toni, a ja ga zovem Antonio. Znači, eto, bebe. Pelana Pelivan pita šta znači big, a šta znači small. Ja ljudi radimo engleskom, tako da znam šta znači big, small. Big znači small, big znači veliko, a small znači malo. Tako da idemo na zadnje pitanje. Exit Z pita koji imaš laptop? Lenovo. I ljudi, teplote za epizode. Nada se da svilo. Ako imamo subscribe i slušajte. Like, share, subscribe. A mi se imamo